Širom sveta, razvoj obrazovanja i povezanosti sa potrebama tržišta ključni su faktori za napredak ekonomije, pa već nekoliko godina sličan sistem razvija se i u Srbiji. Intenzivno se radi na unapređenju stručnog obrazovanja, pa je dualno obrazovanje prioritetan cilj vlade i resornih ministarstava. Ovakav način obrazovanja podrazumeva praksu u kompanijama koje nakon završetka školovanja mladih dobijaju osposobljen i adekvatan kadar. Upravo zbog tendencije na državnom nivou da se razvija ovakva saradnja između obrazovnih ustanova i kompanija radi smanjenja stope nezaposlenosti i razvoja ekonomije, i Tehnička škola u Boru dobila je podršku za upis 2 odeljenja po dualnom obrazovanju. Predlog je da se u školskoj 2017. i 2018. godini ova 2 odeljenja upišu na profilima rudarski tehničar za pripremu mineralnih sirovina i livac topioničar, što je ugovorima o saradnji podržao Rudarsko-topioničarski basen Bor, ali i druge institucije. Mi u Tehničkoj školi smo dobili saglasnost kompanije RTB za formiranje 2 odeljenja po dualnom obrazovanju. To su rudarski tehničar za pripremu mineralnih sirovina, gde planiramo da upišemo 30 učenika, i imamo jedno 3-godišnje odeljenje, topioničar obojenih metala plus livac, to je 15 plus 15 učenika, znači odeljenje od 30 učenika koji će u narednom periodu moći po dualnom obrazovanju da uče. Šta to konkretno znači? To znači da mi u ovoj godini već smo ostvarili čvrste veze i ugovorne veze sa kompanijom RTB, gde naši učenici obilaze sve njihove pogone na praksi i blok nastavi. Takođe imamo ugovore i sa Institutom za bakar, sa Tehničkim fakultetom u Boru, sa još mnogim javnim preduzećima i u Boru i u Zaječaru, i ono što smo već do sada radili u praksi, sada ćemo samo po dualnom obrazovanju raditi, što nama i našim učenicima daje mogućnost da sutra po završetku školovanja dobiju i posao u tim kompanijama gde obavljaju praksu. To je nešto što je našu školu izdvojilo, obzirom da mi imamo isključivo obrazovne profile koji su vezani za industrijske potrebe našeg grada i okoline. Takođe, želeo bih da naglasim da sve borske srednje škole imaju odličnu ponudu osnovcima, tačnije svršenim osmacima, za upis, i ta ponuda se sastoji od toga da sve škole u Borskom i Zaječarskom okrugu nemaju takav dijapazon profila koje mogu naši učenici da upišu. Ja apelujem da roditelji u narednom periodu budu otvoreni prema školama, roditelji osmaka, da se uvere u sve ono što naše borske srednje škole nude i da svoju decu upute i upišu u borske srednje škole. Osim ova 2 odeljenja po dualnom obrazovanju, Tehnička škola u Boru za upis je predložila još 3 odeljenja na profilima tehničar za industrijsku i farmaceutsku tehnologiju, tehničar za reciklažu i tehničar za zaštitu životne sredine. Prema rečima direktora škole, svi ovi profili imaju perspektivu za zapošljavanje, što je i bio osnovni motiv kolektiva kada se odeljenjima odlučivalo. Mi u Tehničkoj školi po 3. put upisat ćemo tehničara za farmaceutsku industrijsku tehnologiju, i moram naglasiti da je to odeljenje sastavljeno od najboljih učenika, osnovaca, znači sva deca su nam odličnog uspeha, što je u mnogome promenilo sam sistem rada kod nas u školi. Mi sada po prvi put, recimo, na pologođu imamo prosečnu ocenu svih odeljenja 3,38. Daću još informaciju da planiramo da upišemo tehničara za reciklažu i tehničara za zaštitu životne sredine. Smatramo ovde iz škole, kolektiv je donao takvo mišljenje i odluku da su preko potrebna ovi profili koje želimo da upišemo, iz prostog razloga što se već za 3-4 godine otvara jedno veliko postrojenje rudarsko ovde kod nas između Bora i Zaječara sa velikom izglednošću da se zaposli 1000
ljudi i gde će ovi profili naši imati prednost kod zapošljavanja. Primetit ćete da sva preduzeća danas moraju da imaju osobe koje su zadužene za i bezbednost i zaštitu životne sredine, kao i tehničare za reciklažu. Mi kao građani morat ćemo da se ne poistovetimo, nego da imamo iste zakone kao i naši neki prijatelji koji žive u zapadnim zemljama, koji recikliraju svoj otpad, jer mi nemamo više resursa iz kojih ćemo crpiti energiju. 5 odeljenja u navedenom rasporedu po profilima za sada su samo predlog škole, a nakon odluke i predloga lokalne samouprave, konačni sud daće Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koje bi do kraja marta trebalo da ima predlog ovogodišnjeg konkursa za upis budućih srednjoškolaca. Za 438 osnovaca koji završavaju 8. razred u Boru, borske srednje škole predložile su čak 564 mesta, računajući i na učenike sa strane koji u Bor svake godine dolaze zbog raznolike ponude, smerova i profila.